Buhoro yori ha program nakushemerwa mnonga Reeba Ahindugire esabite yahwire twaturi wahahe nyini ha program ni yemwe omujenyi wita kabari Dr. Joshua Mushabe wa Kamwenge Muntogu retired teacher kandi no munyabitabo munonga wahora nagamba Dr. w'ibitabo so ahitwa bire twake sabite yahwire iriso abantu twatandikire debate Komujuni nakushemera mpate bitakuryanje mbashatura mbiflying mu rubuto omukasheshe nyine peru zangina zo kusupplying hata habo ngita kusaga okay rega bitakuringa na mhogo rugehebe omushomesa waba serious no gafuteka pancake iloma nukano juma pancake mo kwanza akwano ndebe cyo wabo shiri kumprima ro kano njya so yanuzire na hatu ni njya tinchine mbuzo kora pancake za omushomesa you steak canteens otakaza kuzuza because turi chipeni konko steak aha canteens omashomero ore potatunga income tereke kureba ibintu bihango bunonga let's calm down omushomesa no basa kubaho aro kabisha cyabo kumaya kuruka hatu kumwichikuke kitambara surely you need a lot of things oshango mwicho ine set za uzebitambara nkita set nungiye kitambara oshango ne bure bitwari kombineri o ine set itanu jote bitwaro nkaga kinisho muri kosa kushashoro msharo yet ebiro basako gukora within a month no kora project ya weje ambisho tugihavire na kutunga enkoko nembuza pana turugeyo iwo tubina kumbanya iwo tubina nyoko kuyakwegise iwo tubina kwakopera harusho ukakakora I have my son is nyino musigazo wanje aliyo P6 akabana akaja yagira ati dadinte atinkara no bazire nkito mpe ate choma cyo ukachitaka cyo ndachubura atkonka tukakore chini idirima kuchikora twarondo hajiwe gari twaruhonda twaheshe choma twakora kati twakitera cyazamu ntato ndakwega te atinyenda kwega namweje sa yakora surprise yakoreza abanyanya se wati bakangira ngo ndakishire kayishomero ushanga abana batirirayo umubazi naba bazira abaziriki cyabitano ki tumusho okay mwene wagambira ha mwana wawogwe ubwo mwana nitekateka inenyena ya nyino ogwe noha kando kamutungota naza kugambira kango wakarunda ki obwira bwabutaka ikire obwachine gatsi mpango mchara wanje mbamweta Adrien okay Choncho Mushabe okurwo gutko wabo wagendese motoka nyoka genda byeni kutanga no shumo tahizwa yitu uyambuka nawe no warweshera we no wabusubu akuba yife yitu hariho migera akasharra nakatansa egomborera kagango negomborera shuku so owabo ndubusere shuku owita kagango kokubye biturira okay mbwenu shimu kashoma hamwe omusaba grade okamureba oto okamushanga weni muchira wetara wakashomero mu busubu primary school yaza busubu secondary kuyahereze yagera shomo bushaho no mushaho wo munasi ko kambe kutwasheri nembyo bigambirwe no memero mahara gumere kora mwagira abana bashatu bana kora mwagira abana bashatu bana mutako ndo kumura bakuze kandi no sugumho muroza gukora bicho boza kubakuza manya tukashyikireho okamutungota toko masho kwatunga iyo bushoka mutunga ndigaho ati kona hicho bwire echo munde sende cyo munyungu I can imagine nagaruko munsi yo witu nagambara mukuru wanje kanayo betere tukayahwire obo mukaka watira yakaju nkana kombekere nkabanye necete ngo naza kushwera mbenyi no mbenyi nenju bitero makureta muharana koko
ukamuteka umuntu yasho tukufazana so kana tire wenju nagise bo buntu kugenda no ketanda kaberumu so rayanta imyenda upireze umva kabona wishika ya tkashi utoine bwashobora nabo tukashabura ashobora nabo bakiroho manya nkaheza na ihe myaka 5 yes kagera emyaka yo kubanza ebiri ninza kweyondeka hamurumo uregari urumfasi kwaraho wekitanda emyaka endije yasigara ebiri izumuka yombeke yenju modesto wirogwe umwaka gwa 5 ndundane sente ngurente ntakaza kushwera nkaza kuzowa muzeyo wabe yakuze yabiro muzeyi bote kamyante yenda kushwera ndondere ibintu ni nkazomba bakuru banje kuza kandi bampeye school fees ntati nanye mu mpente nze kushwera nkenda ngo cyo ncekorera so nico nayehire imyaka 5 so imyaka 5 kuyahuire nagarukomuka tukanahereze kuombeka kanayetebeka nise siko mumpese bona shiwe biona kwa abantu babikora uko utagira girlfriend nangwa yarubaju ubundi bunaheza kushoma kinana mwenda nubwe AIDS yaberiye higuru abantu kabafire Masaka cyotera abantu kabafire nko bareba nkuzayo kuzika abana abazire babana abayonisho mbesa so ekintu ejo kikanyongera mu kintu cyo kufitira ukira nko mukazi wakumva ushango nakutura sirimu matukasta kwata mu ngora abantu yaro mukamutera za jambo kwisa sirimu mukamujanga sirimu ne kwataka ko scenario aho waboza ushango umuntu natambura nese wani ariko mu hoteli bamutera ari achaza nyoze nyibikagera abo kutina sirimu so that scenario sirimu takamayinchere ne kwatenda so tukaba twinoboba embere yaberoho ekatwegesa tina kuba on defensive yes no shekaro mwishu wota kumanya no shekota na sirimu takusura sirimu so ebintu yego na kozire I did not have a girlfriend. Okay. Omukora ibyo twaheza I did not have the appetite. Ikindi yawe gicumuryange nagaga mukarurwe. Omukora igingani umburengi mazuma. Akayiroza kwata kwato musigazo wo muruhore. Icyo kiri. Takwetisa. Fellowship. Okabwe. So, actually bakamanya tafungi. And one of my colleagues said, I think I want to keep alive and see the kind of a lady Joshua will bring in as his wife. Na yegomba kwa mukazi wundi tasi kwa kubanashi. Mweno bwire bwashika wagambira mukuru wawe. Nazo mukuru wanje twagaya tugarira mama yatukuru. Atesho Yesu atoryo woman. Ati Joshua yagamba. So ati joining ngwe. Tuganira. Actually mother. Royalty option maybe you wish to. Okay. Nanka. I wish. Kanda shumushaho. Atkuyahereza bamhakuri yo mu yagumire. Injira mukuru wanye tuze. Ati umushaka usafata tujikara ruki. No makoko bakuzere. Wahisirize. No takitinda. Yes. Tujinde tuze. Aha murumo. Unkayabo. Nkebero hanga kora tyo tuganira kyo gabi wakatana umushize muretabo nko wanyatunoga umurebota ekenge de mukiboko mazima twa okoine 8 qualities zawe buri yo kutandukana hati zikanzi holdinga ninga bwanyuma y'imyaka 5 zikaza huiramana nkabazire sebo zikazi zihezo 80 tuwa tujera mbwijwi waza kundeba inyama zo mukanwa mwishu okay njya kugambira irizi kubanza iyo kubanza nkaye no mwishatara okara yangije nkabanta kwena mwisha kwiragura otyo kandi no mwisha kwera
hatkara yekwera kwera ze hayanjeje kore modest kara yeka akona shwera kiragura tuzakuzara ubusigo gwetanga so kandi yendo mwishi uwo mbiri kweruka kuturazara abana tuzara abana bine shagama yes shagama yabo kwiyagura na yabo kwera namba kabiri nkabari ndo mwishi wedini yanje akuba nkandebera bo edini kikakiriye kintu kikora hariwe abo kuba nkarinde aba bantu binja makagara mu muhondano ubu akashombe cya papa ubu yashombe cya kantbare demba mbanyuruzana takubwitwa kwabwitwa tukubinga hameza inkebyo ikambere bintambere so strictly kawanye ndo mwishi wedini yongera lists ahari munana hakirutoyo hafu nkabaniye ndo mwishi wabe n'abasakonteininga abagenyi banje batari abanyankore akuganira kugabana w'umugisha cyane kimanyisa ngo kano ndo mushita shomera okay ekindi traditionally nkarisa kuna arisa ntabwo icyo mbetara shagama inu zangiza rugomo nyine no betara mu bigeromo okay inu kono gutermu nkabanye no mwishaine no bibi iyo wamushwera ine no nemwe yabitane yawe numuzara abana batino numu iwe ko inemwe korho kashato wo inemwe ukashwera inomwe oyineno nemwe nawe hati there is a possibility ngono mbasa kuzara omwana tino nozobe ejo possibility a plus b wazmaringa to bb na hano shangarga yowa owa bb na nowa ab owa ab no ineno nemwe owa bb no tino nozobe so I wanted to avoid that situation. Okay. Nyekereza tumureho ntugaruka. Rukayumka homro program Reeba Ahindugire kandi nyine Dr. Joshua kandi akiriyo nanjye afitugambira by'amagaraje nyine katugumise muno. Number 5 nkaniye no mwishi kaban nkara rupyo cyogomba kandi ndo mwishi ora korre mawe ebya kumuzika ki no shiro mwishi atakuma kusera nyo komshera no shiro mwishi atakuma kutekera nyo koya wakatoki nkabanye ndo mwishi akorwa mu background yanje y'abanyagore okay nabasa kusobora amabari nabasa kusobora abasagwera mawakaro umutikurumwe akumukanyeka muzika je ibyo ne bakata kumire blog omwishi ataha munju mukuru wawe atungwe atano wakana manyo kanta kumwe nkabankurire munonga hero oshangera anje ni yejo eranje kiri byona kabine muna omwegambira ningizo beryo musima mugarkayo atekera cyane bimpira sakayeta umugata atekera cyane twamugaturya batsherekeza keka bona togira chance yo kumwegambira batsya cyangwa konka babeka bagamanye cyabareta akata kuchimanya na neka wo mwishi akara umwana mukuru wanyu so tubarachicenje nyo bakaba batakumenya kushora idete ruma idete bakagira ngo gushuwe naka ninga togutana kantana ya tobuno ngo Joshua ngo tura masaka nangu nyambuzi ati bishiwe ati wagwira amahiga ko tashwe tabakazirwa ntabarugi tabakazirwa kumbe akayo nazando mazi so ati ndakumbuka ukana mureba ngwe mugenda ngira muri tatu nimuyeka ukanda gamba nawe haya no ati no muya otashari atagumere mwenu
muramu wanje mukuru wanje agira ati shana tuje kumushanga hamurumu nokoze mumbone bire so mande tinkera ninga kayishoma mande kera ninga iwaro aye nakora chikakurara mutwe kashanga yashikireyo muri kweba yomba koranta hamu akana ikigishko kosa ndamusya ngira batahimeti nanisha mu mpere zongo yiri kigenda kugamba nawe mwera ngira atine twebirishi atkawanga kanono tine kinyebe mweto gayo tuzaheru tubona ka hotel kaho papa kashitama abantu bakanya yafita mahero kigwanda tuchozo utebe tushita mahero afyumti tutwega yete kinyebe yo kugamba imaze ko oburi tujwani ko kachanyeba mwene ngene utabara kutugamba mwene tenda kutugamba tiya itinda kureba uko kozire ko shomera ko hereze tukukiriza pombe kama kanani maso ndumwe ko ndakuntero hiruntere kasara kugamba aya tukasheka mwene aho twatandikiye okay tutechitu mukamukosa amabaraha masumu gakaga hangire o hato mukawa atandaka kanyayo esumu kanjine esumu kamanjine wakabatajine ko kan habici batahibe ahabe bakora umwirwara babajine so ukangamba no frire nawo gambalanye frire konka turagize kigamba bude kamwenge Tokure mwenda muterera mugabura na nyakinyenda aterera ngamba. Okay. Mekwa ahugitwa kwitu. Baje kutigamba mujya ijagambe, kigamba mbyabo. Ubudosha kigamba. Taroho. Otenka bwegambe. Ndabwegambira tipo surprise. Muno goto muroga bubyi. So mwene mukagitwa ryari mu mwaka ki? Tukagitwa 2000 nena okohereza ryaro kushoma chinana na mwenda wija watungo mukaze 2009 kabaseni ya bachelor agataho hakar hebzu mukama abana bangaye no mechine chataheremu hashikani yo no ferota kashome mano banga washoma wahe so currently tuine abana mukaka abishike batano no mwojo omwana mukuru nayingana ki she's a graduate unmarried already waje nabishukuru takaziri okay then omtona ingana chi senior 6 now all right then senior 4 then senior 1 and p6 hayo oina barongo mbakora kwatalongo nawe okay turiyo tugeraho kwenda kufunza nyenzire ngo otugambireho aha magaraga ohati agatari ofisho kurunogira obu wabo orumutoni nkamizano cye wabo ukunda kuzana nkandi umutezi w'umupira nkaba ntera number 1 Mushabe. Okay. Kata kwata goro ndio primary 5 na jito pieces and I was a star mukuru wanje akatembe nyonya I think in 1962 yaza Russia abo mpira kagora kipadao so bwendo kune unapinye interest agumana ntende kanyokota kuntera penalty mazo kabadu muringwa kabanyi na man so kota kuntera penalty kandi ndikwata ya given me skills zo kure abaza kutera penalty ngo iwotarebo mpira utara numushije kuza kutera mpira iworeba mishoge noja kura hakuza kutera so yaza kura ya yarebyo natakintu
akushanga washikireyo obukwazi. Okay. Then ko nagira mu secondary naruga yokwe wazahi naza omukutera baka abina mbachocha batera mbatemamu nagira advantage ya height so kugwe gwija you know what group nyoni mtezo mtuta gwiste konka later on now is drawing on beer. Okay. Kaba ni nkunda drama secondary kaba ni nkunda the drama part so baba lumipira yabo nyomba ni rehearsing a drum. Okay. Konke birebi noreba nabaye bahumwiro mipira bakagaruka ibireba bakaba bempira okigira yo interest ninga hati nkabangira interest kabani mpagira Arsenal zachana na mwenda chenda cyane tawchana mkaga kandi mpagize Arsenal no shani nje kurwana nkomutama hata nabe excited mnonga kino kuchukunya affected ndwara komushuja iterwa mutwe ninga ntashasha kumugongo za kubyama so ebintu bya Arsenal Manchester wo hata kuneza yo bantera ndwara nyamumushuja tribu zibitu tuza kuteza polisi n'ibyaje to have wabergo so hati to kwenda kumanya oba ntazane ha oba batereho ndagende bitani ebara ndagende bitani hati obombe hati ndio mshomesa ni mpajirisho beli kubadu I can't do anything for my boys and girls. Yeah, okay. Nguhede nguhati za kutera ukashika kine twizi tumuza kunywa mizi ngwe tamizi ko kandi gabamba njya kuba hamizi mbahenda chai y'amate. Okay. O motivating abana bawe. Motivating. Okay. Ninga za chai mbagira oro babarwe mutwale tanu wareba na kurte kharbingo hariya kora tere ko zobuyo kako kuno nzagarra horundi tumbatera. Okay. Batera kubaru ftera baru gadu basinga. So you encourage them. Kaida mbatamamana bamanyangu ngutata roho nabareba kandi yateke mtwale tana ashiri. Okay. Arubuna taho kagumupa kompira kuyi. Or center wa wargar kar. Okay. Obu abiro muto okarya horaifu akuba ombweno ombunyeto bwawe akuba sirimu ya yakanjire tinkumanya kanga bwanyu harho obumwagira omundongo bityaho hati akara kumsagaze akaba ari fuzi akafurukira mu cyaro kitiyegura makabanza aza abusente bwakabo iho mu kidongo okakirebaho kidongo tibakamba jijo mu kiko bale kibakiregana za wayo ati nkabandi yo mu primary 6 omagaragaje nyine mu kwishongora limo kwishongora kuba hata nakwata kakacenje ninkatera ka ningesasisi wenu omushija wakwita banagitwa tatempa banagitwa konka kwitwa bukuru hata bareto mushogomba mwita mushabelo nangwa tumushubuzi bana hata roya ngo kuza kutera shi endongo ati yabaze kutera endongo omusagaza bamutera sasizi akaba ngo mushuje bamutira kitano atera endongo yawe kubonera yati bititoka abantu mwe ino wakutera sasizi ate sasizi mbazitera bate ne kabaka yakachebe. Okay. Obuchebe bubwoba kati uko obuchebe bukwija mukoko kokowa aza nkakarya ko hato kota bo bunyagashani. Okay. Okafunditse ukota bo hengere wingi mushote sound hato kotera kamwe bonotero kamwe ka company ngachi ekidongo. Okay. Kuko kwa woro superb hato tera bubi. Okay. Wanji. Hato mwendo that fateful evening. Yes.
chateye ndonga bro mutereze tumuzerete abashanja bwo tatera ndongoro bakundi bakutera bakamba manye mfikitera sako akango ryo mukaya barokore tabakukiriza kushobora aho kaze bijya bakandi munyabuzari so kwata kwa rasta ragira abantu baboroga batera ngaro hata misho gargando mugaza sasa nkatere sasizi nazi yakashangita urgashanki ukashayita abantu bashemeye naruhe mukono natahana konka muzei chikamwika hangu mutabari wabona tere sasizi azira kahi ngwana that is my first experience come kulala from mundo another time was in my S1 mwana kakabarenga harisho meruko sehari yabisho metanya mixa ya mixa gal but retrasenia trees I have fresh aboro yit ya kabarenga hata bareta bichi bokuchira ngwatakajo waye kwasa aro mwaro wira words can't still mwene bateri bare ya words rakariri ha specifically ya Jim Reeves kugira ngo enchi this one is not my home I'm just passing through mwene mushinga we omwichayisha ati komuntu akurira omucharo I was timid ati kuba mushtamuti ati you prefer sit back ati ogwarabaho ati gwakuchije yes now this guy came straight yahingura ngo yaheta tije yapikinga kahurrisho isokeri yanguruka akarorzi was kazara bakubita bazuna akuzikam ngela kwata the first thing I did I stepped on her kahorresi ya Nikajya mukama teste yashabwe kamera mazum omwishi yatwazata Angela what's your name again I'm Joshua Joshua and I'm John bataze cyo nakorete ata yino tukumumenya umwizire atabwo ngiterebiyo mazum so hati atatu kuguru kwa woko kureka niza kutaho kwanje niza bani kutambuza ati otakatamba atwaza kubanza 3 steps backwards 1 2 3 atatu agarkai 1 2 3 atatu akuyinuka atatu garka hari 1 2 3 omushi yakwegese yagegesa aho mukazijya kuko kana ntamburuza kuguru kwaha kujukwero we ntamburuza finally baryanura I became the dance of the day nichari kugera ngo shomurinye can't call musical katinda kafiro konka oine nkibare rumwe specifically eryo basize kukunda amagaraga ugona roho nkariha ria erwamara neregerarta kana nakwata umushoto nakumpaki erwamara agenda rwara kari umushongozi w'umuganda arwara azubuye biyarwire nanye kabanwire and it so happened ngwizo barnaba nakira nkemerera nawe nubu yakira kemera atkunga kamasaka bajya ngo erwamara naza koreka ibara ry'Yerusalemu kabisizo nkaba nichimambe erwamara akize so bya abara tugende motoka ngita mu cyumuruzo agiye tugera ngo bashomesa bana tuzakora erwamara atkwiyena tera mabarege yatera mu ibara ryangwasize akabande comparing the life then and the life today Maria data akabana reba mazina gwe bazino muzatano kagabonire kukiraga hati kaza tate ya hata an hati eyo wirobera yazakenda bana gwe sikutendera ebinyuma ebyafe byali wala kwali kuyiya obako kukeso bude mazima
It was so nice. I enjoyed it. And it was my first, I think, night dance. Tukaba turi umuhoro n'icharagate azeri hina n'icharra wembo ateri bari kubana tire niyo mukanazina bamukazana na kana stage natemba nazina no mazima so eribare n'egishaha ratahargine kiri kumanyisa amagara mwe byafe byari wala kuyiya so bueno, that is my song. Okay. Agaga hati. Naniminde. Tugacheru. Niwe no comparing akoko yabe na comparing buriya. Okay. Then her whole music. I don't know specifically, but I know the tune. Late 60s. Akahangira gramophone. Hata bakaba gitamto bajokora. Otyo. Burambazana umbuguto bashano bazana. Twist. Wantu wa Kenya wapenda twist. Ati twist mweto borore. I don't know the words but the big Swahili. Okay. Swahili anyeniche konka ukapora twist mweto. Okay. But konka ni mayangu this is twist. The twist kind of music. Hati nana ndiye hambaga. Bambenda accidentally kumpanki ibari ya. Teka yo twist. Hina ine ndio kwa jamu. Hati Joshua wakuza kwigoro mukoro. Nkaza mteke yo twist. Yeta twisting kuzana. Okay. Barondi. No mano kuzana twisting. Nikaba njireo. Tukaba tuzombe dara. No bida kanfe bidara. Bakaba kore bidara bie mtumba. Bie ndere. Batekende na mtu gw'ikidara hato mu rubajo bazihera so hafu wo mu rubajo kugira ngo mwamuse mu kidara mbene mureba hero so twatuzombere rero mwe twishireka kuraba ku bitu ko kuzimugeza ya twist reba ya kwato mwisho bakaba yishuma barebe that you around amugira atamuhungura akazida ka around kaguma kagira katakagira so obwirabwe na wo dance keboni hakata mu bya hatego kwato munyigo abo kuba area dance bakabazina baruha batutuka hateji ni ndawo mushakwata no mworo omutubwede nduzukuru tinkumanya ko kumwesi hihi to kugeroka gwe mwede kazande haya ni uzanda kumura tutuka mwara mutaye muzukuru okay ninka so that was my private life. All right ninka fumuchi eyo kunda mnonga ninga shi iwo boryo munyabitabo quotation emwe yo rukumanya handikire samhoya ekushemeza munonga kujya mu kushemeza ekugarra mu amani ekuhamya ekuombeka aroho akatabo ka Shakespeare drama ya Shakespeare mbajeta Julius Caesar. Okay. At the beginning. Abantu bamba ngumba rioting nga street. Nibambe karakasa. Hata basekare ba government bija kuba binga street. Abantu bagurisha. Harimo abukora inkito. Harimo abukuguza baguza the cakes. Harimo abakaza bembakora hotel. So bwera abantu bagurisha nga street mbe karakasa. So omusekare nagira the commander of the source of the Roman forces our street agira ngo hence home you idle creatures what know you not is this a holiday being mechanical you ought to walk upon a laboring day without the sign of your profession speak what work art thou Obuyagirati ayona pointing hamukozi wenkito omurujungu bagweta kobula ese choma chakozese kito mbacheta all
OWL aza Spain eshane chizi. Exactly. Aha. So oriyambira sir, do not be out with me, yet if you're out with me I will kobo you. Omanyi kobra na kobolinga. Atomse kalamgira, you nasty sauce fellow, what do you mean by cobbling me? Said, I'll teach you manners. Hatreka to the chera. And your part, the first scene of Act 1, scene 1. Hat kumkumani ndawa ntuwanika street, mulbe karakasa. Now my mind goes to that scene. Muri ya street imetumine imewahi mkora. Umwahari imwe na yegesa mugenzi we manazi. Kuchererwa kuzawosha banoza. Wayi koboyi. Hata na kwa seria ouro na kukoboringa na kuchumita kumyora kenki itakomehuzi. So be careful going on street. To join those ones who are making the noise. Don't go there if you don't know the cause. Don't go there if you must refuse. Refuse not to go there. Otherwise, there was a question. So, a quotation najiha omuri Caesar. Okay. By Shakespeare. All right. Then ndijo ninjiha man for all seasons. Chikahandikwa Robert Bolt nayo ne drama. Nejira. Actually, one I think of the officer said, kings in parliament, it was said by Sir Thomas More, he was a church leader, said, kings in parliament cannot bestow on church supremacy, for church supremacy is a spiritual supremacy. Now, I was comparing that quotation with what is going on in our country today. In short, takabana manyisa ngu abakama omubikari tabashemere kuringuruza omubintu kugenda misho omukanisa ahakobe kanisa nekintu kitorinwe ekiragira higuru owarahanga. Mwene no yishiriza ngo nuko sheme kuba kirishityo. Najya ngo ninkiriza nyabo. Najya ngo nani quoting. Kwano comparing. Konka hati. Hati reka tuchireto mu situation ya Uganda. Kings in the parliament cannot bestow church supremacy. We don't have kings. Now we have parliamentarians and we have presidency. So, cannot bestow on church supremacy, for church supremacy is a spiritual supremacy. Church tekwenda bagiringuruza. It's right. Konka yo. Nenda because governance is an earthly supremacy. When chabirecho hat church mgowa church muringuruzo mu church yanyu mutachenzere babari kandi ba governance ni mwe mutara bagumo wabo hata mureke kujya ngo atakabaringuruza kandi mwe muringuruza. Okay. So chabirecho then a tit for a tat is a fair game. Magaragaho ni kintu kicumwe echo kukunda kukire bindi kugira ngo hati nk'eki kompora cyatera busera hari nico rukwirukana naco. Nico kwirukana naco. There is a briefcase. A briefcase. Termusende. Termusende. Erumuchi. My academic transcripts. Erumu nekitabu chango cha all the works of Shakespeare. Hey. One, if something fell this world and we are to run,
kundi komukicweka ekiterekine ndyaronda omurumo n'empapura zangeze tu kundi komukishakanyesherekire ndiha ekitabo eki ndyashoma the works of Shakespeare tokuziheza. You might need about 3 years kuza kushoma works of Shakespeare ukazishoma ukaziheza. So I know it would keep me busy as I wait for God's grace upon me. Konka now, I have done something else. I've downloaded it to my email address, and I have xeroxed my academic transcripts to my email address. So that in case one page code waje ka briefcase nyangwe mwesente ogitwara, I will download those from your email. Okay. Okunda byokure bya muringo ki? Ndi Mushabe tukunda inyama. So wagamba food yugamba inyama. Okay. Nanubu Nakureba. Mwene nko mukazi nareta akazinziruko kanje akakateka akathobutoke tinkugamba ngoba gashaba ngomuntu ukayagumekera. Okay. So wareta kanyama kawe omucyara ashemego yakaro. Gumukero ngo biriho. Rero karo koze nokoko. Kando rwanje nimba ndwine. Noriro mu rwabya. Kakantu kakamanako. Kumugwabyo horo. Ekirunto rwabya n'ugumandu wosya. Supu no koze kuwosya mpaka hendire. Na nobwire no kiriro mu rwabya. Baruta meza shi ninga orukwata nkumu. Yiware meza. Tinkumanya. Turira hasi. Warekera go hasi tukoze. Mazima. Humura. Of course wagera ukugamba. Oreka kuteka cyangwa ruware rumuto. Orukubagwire nkadata hasi. Orurwine naho kushitama. Okay. Society has evolved. All right. No wagenda bihinduka. Oshanga rwine ahero kushitama. I see. Leisure time no gitwazota ko kutunga bwirobo. Leisure time yanjye tell so big and expensive. Kira kunda kuwatchinga films. Ndabona chita ni patron Mushabe. Nza kora refreshing ko ningino. Kira kunda film. Can't ni nkunda films zeta. Mbwene nka film eha eyo kunzire munonga. Take. Okay. Is it America Has Fallen? Okay. America Has Fallen. I was trying to look around whether I have it, but I think okay. Korba warujiro magaragense ko tutaka kitirecho kurotara shomiri. If you look back, no jahato kabore nka muntu wa muringo cyo rukushaki. You know, you nintakwa nkashoma. Tindi takwa nkashoma. Nkabe nintinda kuntara shoma. Nebyo ino byine. Hello. Buzima. Why not? That temple, I think my great grandfather must have been properly placed economically. Kandi akabatizwa hamyaka igana n'ibiri yatebwa hengaro igana n'eshatu yagitwara igana n'ena no mukazi 18. Anyhow, kuntara shomere nchimari chamanyisa ubwo nese kandi jagumera vagini ku kweri ako butashoma bwanjye inseketa gumeti habukuba eje shaha harha abantu abo wazirwe nabo mu cyaro na hati bakiriyo abatarashomera. So eketa kagumeti insekane gumizamu konkiyo shangeje opportunity jiruto tajitora kutarashomere kandi jakuba mutunji wete kandi ngundo kulisa muko bishaka byanyu mazo. Okay.
korwa warugiro magara gense ninkizina kirunjiri yo kwenzere kureka inyuma ngo abantu bakomeye bakwishikireho ningashe kitwakweta legacy my legacy no kutungura abantu bakugaiwa okay na hati nyina abantu banyiri nyabatika 20 tungwira abana batungura wabo na hatu wangamba kubinta romba kutera mazima kandi kunku bugana ishemero mazima wano bude mari mutawuno kunku bugana ishemerwa kuba akatine school fees amuhwera why it would be possible mutera wese yasho mazima mwena kazi mukushubuza yatunge sente ndiye bana yamba barumuna azero ngorosinje ati yoncha pora nazo muguryo hato mazima baydo nyebi ntebe kushemeza nibye kunkubuga n'umuntu owuna aboniza magarage hategesha nyumba nabasigo nazo miguru okay mweto rukwendera nebigambo byo byamuheru orukwerezo obhabuzi abantu abatwira ha program nibakureba banywani banje abakoba bambariye aba program eji nyenda mucumanye ngo buri omwe ruhanga kamuteko munsi abo kugira iki yakoramo iwe tiwe cyo kwenda gukora apana arwe cyo ruhanga kwenda ngo ukore umunsi kandi abantu bingi nibashika bacakanisa benda bakora icyo bakunda kandi ruhanga yanga so ocherwa kwikahoshe mikono hika yewe n'amazima ruhanga akanto munsi ko kanareba ebiyenda nkozeka bikabi by'ubushomesa kuhindura ibitekateko by'abana kuhindura imitima y'abana kandi nakigereza kandi nakikunda kandi nkikozere kumbe ni impumbura mbe ni mpandi ngova aru akatano ruhwire eburabe na bene kwa kabiri tu new head teacher bire shemerirwe ahabo kuba umurimo gwanje gwantumirwe umusiniya ngakora ntakwekanasha ntakwekwasa kandi n'abana bunshomise n'abajuruzi banje umwana we no nakwasereho ukashomesa nkamuhindura yahinduka yakore bishemeyire. So if you are out there kuota kama icho hanga yakwetire omuso awakatarezere ngoze mu shohoro genda pana inecha kwenda gukora wasakushanga urwo mubizi wo mutano oza kubizira abantu bwa kabada burungi oza kubizira abantu bwa office chairs burungi hata bubije no mutima gumwe kandi kubara kwesente zorubaho gumuvure utakaba bizira ubusha icyo kugira kwe wayi no kweto kuwa yesirwe oyine cyo kuza gukora kikorege kibonere kandi niwe wakere bushemerwe. Okay. Hariho mushinja mbaka mutwekere sente mwinishaka mutwekere sente ar Dubai ngo nyumbekerenzu agumana tamumushenye nakasementi kake mwenenzu yahwirijo konko mundu fikose tahabi bakajima sementi bajibe mteye mununje ngumere oburumu nakana kumusima biya mukorire mwe ko yagasho mu Uganda yamujatije kunyereka rwanyo mbekire perhaps sekeria mu street yebure bishenge yamureka yamugera ati kabantu Indonesia nabo cyo kweza habago wankorire ati mweneje gine yawe nebusho umuntu zebe nabakwa nenje yaboneka yawe
umushoma ukuba thankful yaguhasi yarati yamawe ati gisminti inibire ati yamawe atemitaye bwa inibire bwene otakaba ko wabo ryo magara gensechi echo rakore chikore kibonere kuba rakikwereze mu kitware ogendo shemererwe kandi kora beno yenda ukuba uwo nshubuzo yineduka nonda kushubuza je kora hereza abantu bahereze oyekundira kora beri kiro bahereze kiro yashukara ariko bahereza kota okay kugura byo guryo muhoro bahereza umuhoro murungi kutakuza kwendwa ekitumba nubwe Uganda yitu nubwe yitu erabonere kandi arahango mwiguru akahebwe kitibuse mukama abandindere nashemerwa mnongo kugira ngo rya program Reeba Ahindugire kandi reka twendereraho umujenyi witi yabari Dr. Joshua Mushabe kandi arukwendera ibigambo bibyona kuna kube summarizing mu kigambo kimwe ahabura murumo gwono gwo rukora bo mwesego twaba turi umwanya gurukwe twabusorora kandi district ne ya Kamwenge nango nayo ni town ya Kamwenge kandi omukaye na no mukazwe ebigambo birungi yabitugambira kandi ntekateka ngo gumireho aha program aha tuwagumuri nko kwabore ecyakiri ekicweka cyamuheru kandi nandi bet Komujuni nyine mate na kamera Gerard katusabe n'abagenzi bito ha team ya Reeba Ahindugire mwe bari mnonga bo gumaho mukama akundindire